Ноябрин арван хайрында, нахай сарын харин дурване харакша туыле удыр. Итигил хамбаламын сургал. Итигил хамбалама, гурван харада аптыңгwe, жама яс уханды, захилдуулыжа, шидябы хахырыктег жа элда. Шунул ур ба мункук балың, гурван харада аптыхугы гыхыда, барыг ин гурване санан, ямырныгы изын ба, ныгы ихы нулуолыкша, майыктай амитын ба, тенгринут байжы балхыгыжа саныгдана. Тыйхыдын ин гурбан харада барыгдыхугы болот. Бурхане ба, тенгрине балың, куне жама ястын, захилдыха ухане білген куртет, яжа шидите балыхыйым. Тыймы ушырас, шидите балыхыгы был, гурбан харада аптыхугыйда, Бурхане жама яс, уханар ойлгыжа абыхы кырыкте байына. Ныгы талара машыхы суйым, шидите балыхын тула. Шидин тула ина хайыр юмыне, ныгыйын абыхы уйба, ныгодын абыха кырыкте гысын ихы сайын сургал байына.